News TV miyeng tabir singbo utam kuma nauremna taramna oksebol loinana kurum jari loinana ngasigi marubu pau pijari. Manipur mutpa yaroi Armed Forces Special Power Act 1958 lathokadabani terrorist singna misam hatpa khudakta lefalo aikoi gi lengak aikoi na pai gidabani haibagi miyam gi khongsat chatkre. International Human Rights Day thoram pangthokna kre. Assam gi hojai Nandapur Maitei Khungangda Lamyan ba Irawat ki mitam makhum hangdokre. Loinana Lok Sabha amadi Rajya Sabha da sarang na thokpadagi ngasisu mifam yaithokre. Hojik mapung eba pau lobirisi Manipur da kundamina ba furup maseli marakta India lengak na amada amuk insinduna Manipur bu masjid kaya thokna thugai na ba honak ba se kang furup khuding makna khangmina se haina all Manipur United Clubs Organization amuko gi president Federalism Nando Luang na fondokre wafam se ngasi all Manipur United Clubs Organization amuko Manipur Students Union Federation MSF poidei leimarol apunba maira paibi Manipur amadi all Manipur Women's Voluntary Association Amawa na sinduna Taiwan Tau round dagi Hauduna Kuman Lampak Pawa Manipur Mutat Payaroi Armed Forces Special Power Act 1958 Laktokadabani terrorist singna misam hatpa kodakta level low amadi aikoi gi lengak aikoi na paijagadabani haiduna Manipur gi tongan ma mafam kya dagi lakhiba masing yamlaba mioi kya satkiba khongsat aduga mari lenana Nando na fonglok kibani amuko gi president Nando Luang na makhata adun hai malem gi miyamna yadraba amadi miyoiba khunaina tukat saraba miyoibagi I amadi nupi oibi kayagi ijat damsing nabatana tana miyoibagi thawai tabu masinjak oiriba afaspa Manipur gi mafam khuding maktagi lakthokkadabani haiduna matam kuinadagi lauduna lakli adumaina matam khara Manipur gi mafam kharadagi afaspa lakthokle haina miyamda ut Jam Lava Matung, Manipura Housing Talk Leva Irang Asi, Kudong Saba Loduna, Nahona Police Station Tarukta, Afaspa Amuk, Tamzilak Pase, Atumatamda, Laktok Kadabani, Lorena, India Government Toanba, Lalong Kaya Toduna, Manipur Mutat Navahona Levasi, Ikoina, Kangpam Toi, Amadi, Nong Makangana, Cookie Melton Sina, Apo Makali Kutsukalai, Sin Naduna, Nupi Angang Hat Pamadi, Mijam Kaya, Paduna. Halak liba asigumba terrorist ki thong asi India government na athuba matamda lefan gadawani amadi hojik thok liba Manipur gi irang asi loisinduna Manipur gi micham miyam gi punsi kange haibagi wakhalon thamdaba irang asi khudong sabal loduna micham miyam kaya sirbasu yum kai kaya mai chak labasu Manipur dagi insurgency muthatnaba pandamda irang asi ngasi phawba warisin ama Puraktan lairibani maram maduna Manipura punna kundamina riba khuding makna India government na lawrok liba thong ase aikoi punna khangmin bagi matam adu oire haina su phongdokke Chinga madu tabi gano lobi gano tanglu purup de yumbam moiba kulai bible la robu singsina nga ki bharat sarkar moi tem thu budagi ngasi damdam sida pam da thok kaya ma thoe adoi Manipur mai sai Manipur ki sakot tang tindare Manipur ki miam tang thuli ta andre masi puna makse bharat sarkar to bani habi ja koi punna khangmina si Manipur ki miam ngasi wari se ekoi pula maki yekne ba se bharat sarkar na ne habi ja khangba matamda ekoi lamdam sida santi hanjalakani aduna kanglu purup khudimangna makoi common enemy se kanano Nakalamunda Miami Kongset Aduga Mari Lena Amukogi spokesperson Funindro Konsam na Pongdrok Pada Malemgi Merba Afaspagi Marumda Indian Army Singna Makoina Towning Bata Towduna Mr. Miam Kayagi Punsi Pikam Nan Kibata Natana Nupi Obi Kayagi Ijat Tamsin Nakiba Asigumba Ek Asi Manipur Yilai Degi Laktok Kadavani Haidana Manipur Miamna Akan Makong Kaya Sangsindun Lakli Masida Natana Apova Makalgi Kutsugulai Sinaduna Nupi Angang Halak Pada Natana Yum Kai Kaya Mai Tadana Landarak Niba Asigumba Terroristing Asi Atumatamda India Government Makoi Matakta Action Lowdavani Mr. Miamda Kut Hariba Terroristing it home Atumatamda India Government Lefan Gadavani Loinana International Lona Piriba Muiba Magi Pangpum Tokba Right Sing Manipur gi Miam Dasu Panganaba India Government Honagadavani Amadi Rising Asi Pangnaba Honabada Manipur Leriba Mipum Kudimak na Amata Oina Kongjang Saxin Ministry Aikoigi Pangpum Tokpa Right Amadi Hingbagi Mahawado Pangnaba Aikoi Punna Kanglu Purup Kaidana Saxin Ministry Hainasu Apil Torkli
up miang we ba struggle ma mama koi to ko chok chok nai kum ji koi kang khai kum ji adu ga message koi each classes tok na ba ma thok na ba divisive policy me am government de lai se message koi section minor ga against the government india da koi right to life na to ga koi right to self determination je koi international na guarantee to me am sing se koi angna na ba koi kan khong jong me am section minor si hai ba kon je thank you राष्ट्रीय हित सबोर प्री संगठन मणिपुर लंदारिबा कुकी टेररिस्ट सिंगी मथक्ता सर्जिकल स्ट्राइक तौ हाइदना खोंजंग संगसिनख्रे न्यू दिल्ली दा संगसिनखिबा खोंजंग अदु राष्ट्रीय हित सबोर प्री गी फाउंडर प्रेसिडेंट सोहन गिरीना लुसिंगना सथकिबनी खोंजंग अदुदा बांग्लादेश टेररिस्ट सिंगना हिंदू ओटपा अमदि मणिपुर कुकी टेररिस्ट सिंगना मैतेदा ओट इपसिगी मायोक्ता इंडिया लेंगाकना खुदकता सर्जिकल स्ट्राइक तौ हाइदना खोलाव क्या लाउकी इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की मयांग इम्फाल पीएस की मनुंग चनबा कोंचाक मखा लेकाइदगी सटलगा लैबा संगाई साबी एरियादा ngasi अयुक अंगनबा पुंग अमरोम तारकपदा खुलाई पाइबा मसेल खुद थोनबदा अशोक अपन यावना करे हाइरी थौदोक असि मतंगदा मफम मदुदा संगसिलुबा अखोगी पाउमीना फंगबा पाउदा संगाई साबी हाइना खंगनबा मफम मसिदा ngasi अयुक अंगनबा द बोम यावना अकनबा मोंगदा नकल अनिदा नोवै कापनबगी मखोल मनाक नकपा कुंजासिंगना तानरकी हाइरी मदुगी मतुंग मटत ओइना अयुकी पुंग 3:45 फावबा नोवै कापगी मखोल ताखी मफम अदुदा असम राइफल्स की टीम अमा लाकलंबा मतुंग मैंग इम्फाल पुलिस स्टेशन की कांगबू अमना ngasi अयुक मफम अदुदा संगसिनदुना येंगुबदा हाना मफम अदुदा खुलाई पाइबसिंगी ट्रेनिंग कैंप ओइगनी हाइना थाजबा लौसंग अमा मई थाउदोखिबगी अमदी अटोपा संग अमदना संग अदुगी बेरेंडादा बोम तासिनबगा पोखाइखिबगी मफम लैरंबा थेंगनरखि अदुगा मफम अदु ई कया तारंबसु थेंगनखि मरम मसिना नोवै कामनबा अदु असोपन कया यारंगनी हाइना थाजनरी अदुमपु हजिक फावगी ओइना असोपसिंग अदु कदाइदा लायंग चथरिबगे हाइबा अदु खंगबा ngамद्रि अमदी असियाना यावख्रिब्रा हाइबा अनुमक सबचाबा खंगबा ngамद्रि मफम अदुदगी मैंग इम्फाल पुलिसना मोबाइल हैंडसेट अमा वॉलेट अमा एटीएम कार्ड तक मंगा आधार कार्ड अनि अमसुंग पैन कार्ड अमा फगतपा ngamle हाइरि National Legal Services Authority की मियंग मखादा मणिपुर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी मसलसा ना सिंदना लंफेल कोर्ट कॉम्प्लेक्स लेबा ADR बिल्डिंग की कॉन्फ्रेंस हॉल दा ngasi इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे थरम पांगथोखिबगा लोइनाना कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल राइट्स ऑफ LGBTQ+ हाइवा हिरमदा सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम अमसु पांगथोखरै थरम अदुदा अलेक्ट बुइबा मेंबर सेक्रेटरी मसलसा Bineshwari Maibam, Additional Member Secretary Masalsa, Rashri Yambam, Deputy Member Secretary Masalsa, Kangembam, Rojita Devi, OSD Masalsa, Panel Lawyers of Masalsa, Legal Aid Defense Councils, Paralegal Volunteers, Kasu Saryaki. Thronga Mari Lenana Masalsa Member Secretary Alec Muibana, Haikivada, Supreme Court LGBTQ+ ka Mari Lenana Thagalakkiba Wakat अमगी मतुंगदा तारखिबा डायरेक्शन अमगी मतुंग इना सेम सेक्स मैरिज तौबगी लीगल राइट्स की अयाबा लहेंद्रबसु हाइरबा कम्युनिटी सिंग असिदा कॉन्स्टिट्यूशनल अमदी लीगल राइट्स सिंगदी सबचाना ngakna sanhangadabani हाइरबा डायरेक्शन असि मिपुंग खुदिंगना खंगनबगी बांदमदा थरम असि पांगथोकपनी मरोइना हाइरबा कम्युनिटी सिंग असिना करिगुंबा लीगल गी ओइबा मतेंग लौबा लाकपा मतमदा Fraternity सिंगसु मखोगी दमकता लैरिबा राइट्स सिंग सबचाना फंगनबा थबक पैकेट पिगदबनी लोइनना सुप्रीम कोर्ट ना पिरखिबा डायरेक्शन अदु ममुत्ताना खंगनबा गिदमक थरम असि NLSA गी मियंग मखादा सिनबनी हाइकी राकेश महेबम डायरेक्टर ह्यूमन राइट्स लॉ नेटवर्क अमदी रंधोनी लाइयंगबम असिस्टेंट डायरेक्टर साथीना laws relating to transgender persons in India as a special reference to Manipur amadi needs and issues of gender and sexual diverse individual experience from LSC for GSM communities haiba hiramda resource person sing oina wa ngangke topani haina supukona chumaina direction tarakpani adugi maram oina koigi legal aid providers sing da ngasi se akoi
orientation program sumaina mokoina legal aid niba lakanda mokoina phajana prepare tawraka mokoigi right to defend taw yana ba haina khoina ngasi gi sensitization program si human rights day ka loinan akoi sinbani. Civil Society Coalition on Human Rights in Manipur and United Nations CSCHR na Manipur Commission for Protection of Child Rights MCPCR ga punna khusamnaduna International Human Rights Day gi thoram ngasi Manipur Press Club ta pangthokre thoram adura Manipur Human Rights Commission MHRC gi hanagi chairperson Khaidem Mani, Manipur Commission for Protection of Child Rights ki chairperson Pradip Kaisam, Human Rights Defender Manipur gi chairman Joy Chingakham, Freedom gi president Kanguzam Ranjina Atoiba Mitungen Thormapu Amade Akhanaba Mitungen Oina Saruyaki Thorong Mari Lenana Manipur Commission for Protection of Child Rights ki chairperson Pradip Kaisham Hai Tangdu Leitaba Leitraba Lamdam Masida Human Rights Violation Yamna Toki 33 AD Dagi Hauduna Hojik Pawada Lakba Paring Asida Maitei Singla Loruk Iba Nation Building Sagatnaba Honor Poda E Takiba Tawai Katkiba Namkai Paring Park Sauna Sanduk Lamba Madubu Naknaba Honor Pada Nangkiba Awaba Kaya Sing Asiga Haukiba Saitram Palom Asida Nangliba Awaba Kaya Sing Asiga Yangarubada Yamna Tamoi Sokpa Pawi Hojik Sanglak Liba Mawong Asi Aggression Amadi Terrorizing Oiba Mawong Amada Lakpasina Human Rights Sokpagi Wafamgi Wangmada Genocide Ki Mawongda Amada Lakli Masi Yamna Laibak Tivani Loinana Lamdam Masida Intra community gi film kamdori amadi lainariba conflicting kamdori haiba si yamna maruai maramasina aikhogi society asida manungdagi kairakpaga mapandagi kairakpaga yengnabada manungdagi kairakpana yamna sathina sohali asigumba kaya si maitei khunai asida ipa ipu singna thambiramba thaksi khasi kaitharakpa ahal laman lamchat sajat haiba yaba yadaba kaya sing asigi pal sing asi loina thugainarakpana Achauba Maram Amo Heli, Asumba, Mangtragliba Asida, Equi Yamna, Section Ningai Oi, Housing Toliba Watok, Asidi, Political Solution, Amana, Matam Kragi Matunda, Suksoi Soidana, Loisin Kigani, Adobo, Equi Society Manunda, Soxilagi Bakiasing Asidi, Amuk, Mankatnava, Honavada, Matam Yamna, Sang, the Hina Pondoki, Nasigitrom, Aduda, Lamdam, Asida, Mayo, Mui Bagi Hak Kongo Naduna, Punsi. Makibasingi mafamda minute amat tumina leptuna awabasu fongdoki settlement is akoida le hori basina socio ethical morality ki pone ma koi social is asigi posin tawloga de akoi metai gi hajaba gocha chaja halaman gi thaksi khasi gi leini mayam se asigi mam basina akoida yamna kui na mam basi Malam Sin Matungna Pangthok Nabagum Indian Red Cross Society Manipur State Branch Sinduna Human Rights Day 2024 Society Asigi MG Avenue Imphal Labor Office Tangasi Pangthokre from the Indian Red Cross Society Manipur State Branch ki Vice President Dr. R.K. Nimai Chairman Narendra Ningomba Manipur University Law Department ki Head Dr. Yumnam Premananda na Athoiba Mithunan Singwaina amadi Wangoi Singwaina Saruyaki Thorum Dr. Yumnam Premanandana International Human Rights ki matangda wangang duna saruk yakiba miam punna khangminaki thonga mari lainana Dr. R.K. Nimai na phonu kibada Malam Sin Matungna sanariba International Humanitarian Law ISL asi Red Cross Society Movement kibadagi thol kibani hojik thokliba irang asida aikhoi di conflict zone oibana aikhoi da miyoiba ama oina dignity laina Hinglibra, Hingdrabra, Haiba, Kangnaba, Amadi, Dignity Lena, Hingnaba Human Right, Mangdanaba, ISL Asi, Miamda, Kangdaba Yadaba, Ama, Warakbana Toramasi, Pangtopani, Mueva Amoina, Dignity Lena, Hinge, Harbadi, UN Pediba, Human Rights Ki, Articles Sing Asi, Mayek Sing Mamutana, Kangma Matotai, Amadi, Rice Sing, Karamna, Pangadage, Haibagi, Kangmasu, Matotai, Haiki. UN authorities among the Taruk it's quite important and high the right to life and liberty kasi yang important way ba ni
education, employment. Manipuri wathok losilu lamdam masidagi afaspa khudak lokthou Manipuri wathok parliament ta khanagadabani haiba demand singalona CPI Manipur State Council na protest and demand day observation ngase irawat bhavan da pangthokre observation asida marisiga mari leinana CPI gi lusingba comrade L Sotin Kumar hai miyoibagi punsi kannabagi damak mapung oiba thabak paket hanabagi damak CPI na national wide demand Satabagi Sharuk Amoina ngasi International Human Rights Day gi dumit asibu palan tawul loinana Manipur gi CPI na demand kaya ga loinana khonjing ngasi sangsin bani maruoina miyoibagi punsi kannaba mapung oiba thabak oiba palibelenga asina paikhalu Manipur gi hojik thokliba wathok asi political dialogue tawna loisinaba thabak paikhalu amadi senjau paiba kaya da kuchau thariba BJP gi Narendra Modi na lusingba lenga kasina adanida makhal kayagi concession piduna chaurba senja thumja torukpa asigi mayokta JPC semduna thigalu haiba demand sing asida yumpham oiraga sathaba palan thorum amani haina phongdokke political party mayam pullaba kanda amadi tongan ba CSO kaya mana Delhi ga makan kaya struggle kaya hoje le political sanjali adu khongjong kaya singa sigi iwina na marwina ngasidi ekoi bharot lenga na Manipur se kai ga dabadagi kanana bidama Narendra Modi gi lenga na tholi bu khudong ti bu kaya se masigi mayokta amadi state sakti pariba BJP madhu singba adu seri biren Manipur Chief Minister, law and order maintain Tobungam Dava, they pop a check Chetana Kaibata, Adu Lena, Baro Lenga, Manipur, Tugaina Widow, the Baro, Lami, Mayam Tazala Kanda, Adu, but Tenali Bukadong Tibukaya, Adu Manu, the Tampaklam Tambi, Tongan, the police station, Tumta, Adu armed forces be sent power, and civil salary, Kassix, Massi Mayuta, a Communist Party now, Makankia, Yokia, Sanction of Sanjali Makatana. Bisnupur district ki manung sanba poison ong lekai de leiba Kangla food fradak ki get manungda ngasi ayuk pung 3 makhairom tabada hand grenade ama thamlam le hairi power sitabda gi Nambol police station gi timna mahum maduda sangsinur thi humagi thabuk sathake maduda hairi bom adu warning letter ama ga loina na fangki tungda polam sing adu makha tawa ain gi oiba thabak lokhanaba Nambol police station da pukre hairi Patriotic Writers Forum PAWF Manipurna Assam gi hojai da leiba Manipuri Women Library and Cultural Organization ga kusam naraga ngasi Assam gi hojai Nandapur Maitai Khungang da lamyan ba irawat ki mitam ama PAWF Manipur gi former president Dr. Yaskul Khwairak Pamna athoibe mithunglen oiduna maikum hangdokre hojai Nandapur dagi thangjam irawat na land donor oiduna Kiliba irawat ki mitam asi PAWF na Kinkiba ahum suwa lamyanba irawat ki mitam ni mamangda Tripura amadi Kashargi Lakhipurda irawat ki mitam ani khinkre mitam maikum hangdokpagi thoram aduda former president forum ki president Nauribam Khambaluang founder secretary O.C. Mera secretary Rakesh Naurem PAWF Tripura branch ki advisor Dr. Khetrimeu Madhavi Manipur Women Literary and Cultural Organization ki founder president Renuka Yumnam president Hurongbam Kunjawati social activist Dr. Yangkhong Vaigachandra amadi Konsam Michael Nisingba Saknai Bamui Kayana Pambakta Langshin ki lamyan ba hijam irawat ki maramda wafam kaya phonok laduna forum gi founder secretary O.C. Mera na phonok ki bada lamyan ba hijam irawat ki wakhalon chelabata da Manipur gi integrity sagat pangamngani lamyan ba irawat hiram kaya da lamjing biramba miyam gi lusingba amani Manipuri nationalism gi wakhalon sagat lamba mathmoi sengba maripak maramdambu nuksijakiba miyoi ama hargadi lamyan ba irawat ni Mahakumba miyoi amagi mitam ama ngasi hojai Nandapur da khinba ngamli samak hojai lamdam gi maitai singda lamyan ba irawat pu nuksibagi mami sauna tarakpani maitai tawa malem gi mafam singda yetnaba leitana khinba yaba miyoi ama hargadi lamyan ba irawat khaktani mahaku masak khangnaba ngasi gi mirol asina honam minabaga loinana mahaki khudung induna khunai sigi damakta thamoi sengna thabak
तौनरबदी खुनाई असी मांगोमदे संगसिनगनी हाइके अथोइबा मिथुलेंग ओइना सरुक याखिबा फोरम गी फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर या स्कूल खोराकपना फोंदोखिबदा लेमियानबा हिजम इरावट की पुंसीरी लाइपोकने हिरम कयादा लमजिंग बिरंबा लेमियानबा इरावट की मिटम अमा होजाइदा ngasi खिनबा ngambasimak लेमियानबगी थौजान फंगनबा मसा मसु अमा ओइबगी नुंगाइबा अदु फाउजै हाइके कना लेजद्रबा सिंगिदमक कच्चबा ई हाइना मिंथोनबा तारतलुक सुबा वॉलंटरी ब्लड डोनेशन कैंप ngasi जेनिम्स की ब्लड सेंटर द पांगथोखरे सयोल फाउंडेशन ऑफ ब्लड सेंटर जेनिम्स अमदे लाइफ सेवर्स मणिपुर अनिगे पुन्ना खुसमनदुना ब्लड सेंटर जेनिम्स दा पांगथोखिबा थौरम अदुगा मरी लेनना सयोल फाउंडेशन की PROW युंगानबा मैतैना हाई सयोलना टोंगान टोंगानबा पुंसी कयाबु मयोल सोहनलकपगी थांजिलकपा खोंथांगी सत्रकपा थबक थौरम सेंगी मनुंग सन्ना पुंसी अमबु नौना मयोल सोहनबदा ई गिसु अचौबा सरुक अमा ओइ हाइबगी वाखलोन दा नुपी अमदा असिगुम थौरम असि सत्रबनी ई पीबा यारबा मियोय अमना मियोयबगी पुंसी कन्नबगी नमक ई पीबदा सिंगनिंगाई ओइदे ई पीबना अमांग करिसु लेते हेनदुम अखोगी हक्सांग कानब कया अमा पेरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ना फनायाम सखलबसु मियोयबमगी पुंसी कनबदा यामना मरु ओइरिबा ई असि मौत सिनब पोशाक अमत लेते मरम असिना अखोई मियोयब मसेल खक्तना अखोईबु कनबा ngamgadaba maramna aikoi khudimakna volunteer blood donor amamam oiminase hojik state asigi oina volunteer blood donor oibagi chang asi sada kunthra lon tamak oiri baramasina sada sama volunteer blood donor oiba state ama ohenaba aikoi khudimakna volunteer blood donor ama oinaba honase masina igi mathok tarakpa matamda mahut सिलमनबा होनबगी अवाब अदु कोकपंगमगदरबनि हाइना फोंदोकी नसिगी थरम अदुदा पुन्ना मियोय कुनलोमना ईपी की मसिगी मनुंगदा अहान बोइना ईपी बकया मसु यावकी मखोइबु अचंबा खुदोल पोट पिदुनसु पुनिंग थवतकी नुपी ओइबिसिंगी मियोत मिनैगी मायोक्ता हौखिबा नवेंबर तारीख 15 दगी परिंग नाइना लेतन सत्सरकपा ngasisu निपालक सुबा ओइना हरिनगर विद्यानगर द लेबा अपुनबा सेल्फ हेल्प ग्रुप तरे न सिंदुना सेम्बा जिरी इमा विलेज लेवल फेडरेशन हिलघाट ग्राम पंचायत जिरबाम ब्लॉक की एजुकेटिव कमिटी मिफमदा जेंडर बेस्ड वायलेंस कैंपेन ग मरी लेना पांगथोखिबा थरमगा लोइन मरी लेना रैली चटपा रंगोली येकपा अमदि जेंडर प्लेट्स लौबा वासक मिनबाना मफुंग ओइबा थरम सिंह ओइखि ममांग सही की मे अहुमदगी चथरकलिबा लान सही अनि फाजिलकनबा मणिपुर थोकलिबा इरांग असिदा थवाई कटख्रबा अथौबसिंगी मफमदा इकाई खुमनबा उट्टुना मखोइगी निंगसिंग खुबम पीस कमिटी कंगलेपाक मणिपुर स्पेशल 50 ना सेमगटपा हौरे मखाताना सेमगटपा ngamnaba मियामना मतेंग पांगबिउ हाइना होटल एलिगेंस मोइरांगदा कमिटी असिना सेंदुना पांगथोखिबा पाव इनफाममुदा कमिटी असिगी प्रेसिडेंट राजेश मैतेना फोंग्रोगली मांगना मखा ताखिबदा इरमदम इजाति कन्नबा थवाई कटख्रबा अथौबसिंग असिगी थवाई कटफम अमदि पोनफम लमदम सिंगदा निक्सिंग खुफम सेमगटपा से मफम 15 हौजिक फावदा सेमगटनबा थौरांग लेरे फौगक्साव इखाइदा अमा सेम लोइरे मापन्ना लोसिंगदौरे पुन्ना सेमगटकदौरिबा मफम सिंगदि बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सनबा टेराखोंग आकाशोइदा मरी लाइंगौबिदा अमा खुजुमान ताबी निथौखोंग खा खुनौदा मरी निथौखोंग वार्ड नंबर 2 दा अमा थमला पोकपिदा अमनी अदुगा इम्फाल ईस्ट की मनुंग संगबा तुमुखोंगदा अमा नोंगसुम उयुमपोक्ता तरानी अतोपा महम सिंगदसु पाव फोंगबा ngamjahudaba kanagumana leirgasu ekoi Facebook page ta peace committee kanglepak manipur haba page ama leibini adada dum paw phawiraga dum su tawna bodu koi khonu jage पावी महंद्र सरुक याखिबी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मनुंग सनबा तेराखोंग आकाशोइदगी अथौबा मैनाम रोमेन की लोइनबी प्रमोदिनी अमदि लाइंगौबीदगी खुमनथेम केनेडी की लोइनबी सुशीलाना थवाई कटख्रबा
अथोबसिंगी लोइनिबिसिंगना मखोई नुपासिंग कायना खरपनिना सेल खरा लेंगाक्तगी पिबिनबा हिंगबा ngamnaba masam semba ngamnaba sanaba thabak pibigani haibadu pibiu haina haibu wafamsing phongdokhi nithokong bazar ward number 2 dagi warepam ibom jagi loina bi jonikana mahaki mapuroibadi lenga ki thabak tawo maramna khul ngakpada laikhidabadu athoba kauba yade maramasina kanaba amata loba yaroi haiduna hojik phawbada lengaktagi mateng amata phangba leitri maramasina masa semba ngamnaba mapurobi mahuta thabak ama pibiu haiki Miyamaga wari sanagan nupi akhoi sinbam sibu karino thoga salani wangangani manda du ta hore nupi akhoi phajafam leitre akhoi di lupa lakh tara du su pamjade isa se karam na kari tawraga isa semgani sarkai site gi meng sahang ningi ai gi damakta di ai ipurobe gi phamdo nijage enemis ai gi leiriba ai inaw nupa ai gi itai ai gi ipurobe gi dain hanes to pihan biu han ai mayam da khomja Hanak pangtokiba Hornbill Festival gi manungsana Nagaland government ki Youth Affairs and Sports Department ki makhar sinkiba Hornbill Esports tournament saruk yarwa team Romors Lace na first position amadi team Venom Esports na fourth position lawdna Manipur gi ming porakre first position lawkhawa Romors na Romors Lace ki team gi sanoi singdi Rishon Hovism Singlemba, Sungkham, Pritamjit, Mainom, Marin, Khwairakpam, Amadi, Kom, Dushanni, fourth position lor khaba players sing aduna Bipin, Mayengbam, Tony, Konsam, Guru Mayum, Gunachandra, Akwajam, Malimganba, Amadi, Singlemba, Assemni, Manipur Gumba Apikpa State agi horok iban ha singna magi lambi da hona jaduna lamdam sigi mixet makha tanasu proknaba hona khigani hairi Congress ka Hungarian American business amasung George Soros ka mari leine haibagi wafam da sarang na thokpodagi Lok Sabha amasung Rajya Sabha animakta mifam makha tana sathaba yadabdagi ye thokre ahanba ngasi Numit Yungba Pawa Yetoki, Matung the Su Sarang of Topodagi, Mipam Makata and Satabayakide, Nuntil Pungani, Masung Pungahunda, House and Imakta Makasa, Tanaba Honor Basu, Namdabdagi, Haying Pawa Yetoki, Raja Sabada, Operation Amasung, Treasury Dagi, Marakta Kanalaunaki, Congress na Maral Sirak Pabu, Union Parliamentary Affairs Minister Kiran Rijijuna Yakidre, ruling bench na House Kitabak Thomsing, President Pangtok Pambani, Hai Wapamsu, Minister na Pongdoki. AC Warwe Road, Kurala West, ta Basama, Gurung Satpada Mui Terese, Yamdra Mui Ipugumdoina, Satin Sokre, Haina, police officials in the Fondokre, Solom Singing Merta, Pum Kahana, Sok Payari, Kurala Masung, Andheri Gimarata Seliba, Best Vas Adu, Road 332 da Torkivani, like either singing Merta, Mui Maridi Masakangam Kray, Makoya Didi, Sibam Gyasab, Saita Nipan. Canis Fatima Sahi Yankri Manga Afil Saha Sahi Tramapan Amasung Anam Saik Sahi Kunni Bus Ado White House Building Manakta Gurum Sat Kibani Yamni Yang Thorpa Bus Ado Gari Kia Tongai Ki Lami de Salamba Mui Karasu Tomki Matunda Ambeka Nagarda Gurum Sat Kibani Hairi Torok Ado Nasi Ayuk Pung Mapanga Makai Tabda Tokibani Hairi Howzik Arubada Marwe Pong Pizari Manipur Armed Forces Special Power Act 1958 Lokso Kadavani Terrorist Singna Misam Hatpa Kudak level low Aikoi Lenga Aikoi Paja Kadavani Highway Miawi Kong Satkre International Human Rights Day Thorum Pangtok Nakre Assam ki Hozai Nandapur Maitei Kurungangda Lamyan ba Irawat ki mitam Maikum Hangdokre Loinana Lok Sabha amadi Rajya Sabha da sarang na bathokpadagi ngasisu mifam yaithokre Ngasigi oinadi Imphal Pawdam Sanduk Sabha matang asir loijari miyambu amukha na khurumjari